uqinisile kwayenzakalani nana khuluma. John yekela umntwana khulume wena. Khuluma nani? Kodini. Ngithi yekela umntwana. Khuluma nani? Khuluma. Bese ubaba. Ngithe yekela umntwana akhulume. Khuluma baby. Bese ubaba bathi ngilale. Ulale. Manje mina ngenza ngathi ngilele. Manje ubaba nomama kaMaria Kodini. Ngithe yekela umntwana akhulume wena. Khuluma nani? Bese ubaba nomama kaMaria bathi ngithe yekela umntwana akhulume John. Angeke ngizwe ngawe wena. Khuluma. Bese ubaba nomama kaMaria bebenza lento ubuyenza nobaba uMabaso. Hey wena uthini nawe kanti? Khuluma John yekela ukuphefumula kanje. Wasengane wena bowuyenzani? Wena bowuyenzani? Wena uyenzeni? Wami futhi. Masenze. Bowenzani noMabaso? Wena bowuyenzani noMaria? Hayi manzange ngithi ngilale noma. Phuma wena, phuma. Mara baba. Phuma ngoku. Ukwama apha. Kanixelele man baby. Ntoni iqhubeka phakathi kwakho noMabaso? Angithi wena na ulele noMaria la kwami. No man baby man. Lento le into yakudala man leyana man. Angithi baby nami bengithi ngenza squint. Hayi manje man no andifuni lento le. Yabona enhleke anisayifuni into basenza izinto phambi komntana. Umntana omncinci lo uthi uzofuna ntoni? Uqinisile baby endokunezifo la ngaphandle sabasana. No baby man masingasalwi mina ngifuna ukuthi sijonge umndeni family yethu kakuhle yabona into eziso esiphumele